Morna nsegwu lil Malta Improv Group, l-ewwel grupp tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. 7 atturi rrextaw joħolqu sitwazzjoni spontanji fuq il-palk mingħajr ebda skript. Fil-fatt dakinhar tax-show huma jiltaqgħu ftit qabel, jippreparaw l-ilħna u jistennew lill-udjenza timla s-sala. Malli jibda huma jitolbu lil dawk preżenti biex jiddeskrivu sitwazzjoni partikolari li ma' sitwazzjoni huma jridu jirrextawha. Jekk din mhix diffiċli biżżejjed huma jagħmlu setta regoli. F'ċertu ċirkostanzi ikunu preparati b'tali mod li xi atturi jistgħu jgħidu xi kliem jew sentenzi biss, waqt li atturi oħrajn fl-istess xena jistgħu jitkellmu b'mod liberu. Tkellimna mad-direttriċi tal-grupp Joel Merħeb li hija mill-Libanu u li ilha tgħix f'pajjiżna għal dawn l-aħħar sentejn. Bdiet il-grupp is-sena li għaddiet waqt li spjegatilna li issa jinsabu fit-tielet wirja tagħhom. Jirriżulta li se jkun hemm ħafna aktar. So I've been doing it for a year. I started giving classes in improvisation. It's more targeting to acting, and what we're doing here is a show from everything that we learned through the classes. It's basically improvisation, so there's no script, there's nothing basically is written. Everything that we do is we ask the people for suggestions. They give us a location, they give us a relationship, everything that they want, and then we just portray them. Tkellimna ma' Vladimir Čabak, attur mill-Bosnija li wkoll ilu snin jgħix f'pajjiżna. Meta mistoqsi x'ħeġġu jażel dan it-tip ta' rextar, qal li kellu bżonn sfida. When I came to Malta, I wanted to find something like this because in my country I was an actor for 7 years, so I wanted to find some group, and in strange circumstances I find this group, and this group give me so much. Especially for like an actor, I learn a lot because improvisation gives us a lot, like expanding our brain, expanding our borders of how we creating the things, changing the characters. And this group really, with help of Joel, who start everything, brings us the happiness and joy, what we like and what we love. Il-wirja li jmiss se tkun qed tittella fil-bidu ta' Settembru, iżda mbagħad fl-istaġun tax-xitwa hemm il-ħsieb li jsir wieħed kull xahar.